Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi tutorial. U ovom tutorialu pričat ćemo o problemu koji se javlja kod kupovine računala, periferija ili neke komponente, a taj problem se zove nedostatak novca. Kao što sami vidite, živimo u svijetu gdje se neki ljudi kupaju novcu dok drugi nemaju za osnovne stvari, ali to nije naša tema je novac kod kupovine računala, komponente ili periferije. Pa da vidimo koja je greška kod ljudi koji većina ljudi radi, a to je kupovina jeftinih stvari. Recimo sad evo, ja sam tu grešku sam radio kod periferije. Recimo ovako, ja sam uzimao tipkovnicu, miš, točnije tipkovnicu jeftinu i ono nije bio cilj, tipkovnica kao tipkovnica, te stvari, te trikovi, tako da kažem, i ništa jednostavno. Ali primijetio sam da se meni te tipkovnice često kvare, ili mi neka tipka ode, ili mi stvarno neće da tipkovnice rade takve neke stvari. Ja sam nakon jednog vremena, evo to ste vidjeli u unboxingu, uzeo CM Storm Devastator combo, sve znači miši tipkovnice sve, za 30 eura, tako nešto, ne znam točno pretvoriti valutu. Dok sam ja, kad sam sračunao sve, za tastature koje sam uzeo do CM Storma dao preko 50 eura. I kad vidim po kvaliteti te tipkovnice nisu ni do koljena CM Stormu, jednostavno tako i zamišljam. Dok jedan plus koji sam napravio kad sam uzeo web kamericu, prije sam imao neku jeftiniju, ne znam sad točno marku kamere, ali nije ni bitno, bila je dosta jeftinija od ove Logitech od C210 i već dugo je prošlo da je ta kamera se pokvarila. Uzeo sam nakon nje Logitech C210 koja je dosta skuplja od nje i dan danas mi dobro radi. I u biti što je poenta ovog klipa? Poenta je da shvatite da vi jednostavno ako date malo novca nećete imati dobru stvar. To ne znači da vama ta komponenta periferija neće dobro raditi, nego ne možete očekivati nešto specijalno od nje. To ne znači sad da vi trebate dati 100 eura za kameru, 200 eura za miš tipkovnicu, takve neke stvari, ne. I ukratko jednostavno da završimo klip, uzimajte stvari koje su recimo tako bez zbaj, ni najskuplje ni najjeftinije. A mi se vidimo u sljedećem klipu.